الذي يعمل في مهنة شريفة ليس بالضرورة شريفا، والذي يعمل في مهنة وضيعة ليس بالضرورة وضيعا. بعض الأطباء لا يستحقون أن يكونوا بشرا أساسا، وبعضهم كأنهم ملائكة في صورة بشرية، وبعض أصحاب المهن كذابون غشاشون، وبعضهم عنده من الأخلاق والأمانة والصدق والوفاء أكثر مما عند أهل الطبقات المخملية. En tout professionnalisme. Shukran. Dans 2 minutes, عندكم سي ولد الربابي. Coach Walid, bonsoir, Alain Oussalen. Avant de donner la parole à mes confrères, un petit mot concernant cette rencontre. Assalamu alaikum. Bon, 3 points importants. La qualification. Un match mitigé sur la fin. Une première mi-temps, pareil, un peu mitigé. On a bien commencé le match, marqué rapidement. Ensuite, on s'est créé quelques situations. Après, on a ralenti un peu le jeu. Khalena Omchoui et Tiro. Salina Bouahed 0 à la mi-temps, on a contrôlé. Deuxième mi-temps, c'était un peu mieux. Là, on a eu beaucoup plus de rythme. On a marqué Natiani. Les changements, on a fait le rythme ديالنا. اللي يقدر يقلقني اليوم هي لو بوت اللي ماركو علينا في لي 10 dernières minutes اللي ما خلاناش نرتاحوا و on est resté à portée de fusil ديال الفرقه اللي كانت تقدر تماركي في un coup de pied arrêté ولا في une erreur défensive. بالحق واخا هيدا on a contrôlé la fin de match باش نديو لي 3 points وباش نوجدوا على الماتش ديال 3. مي برافو للدراري باسكو سي دي ماتش اللي ماشي ساهلين في شهر 6. Un peu de fatigue, mais l'idée globale ديال الدراري ما تركوش وداروا الخدمه هي اللي مهمه. Bonsoir à tous, Moïma Rafié, le 360. D'abord félicitations, c'est une victoire importante dans ce long périple de qualification pour le Mondial 2026.